Yehenini yebonini kanti labo thishela baseSwatini banjani basesebanifana yini ukuthi bayengeka umuntu nje ngabayenga athi ngitanika indiza nabo bayengeke lento lena yagcina ngathi sisakhula mosi kuyengwa ukuthi indiza ithi asiphathele emaswidi nathi ke sivume sithembe siyengeke kusuka lijaha la nangisabelo mncina utlengisele emashethi nje uyayo nokho bothishela abantu labathwele iticuka semvasi uyaba nokho bathemsindiza nabo wayavuma nje basha afphasi 54000 abasabuti neligrawond lalendiza ukuthi itawukhithimaphi lipile ligrawond ihenga yona iphila ipakwe khona lendiza banokho ngumuntu lo waphuma ku-assembly esikolweni wancanze kwabuyela ekhaya wangabeki nelunyawo ekhathe classini kodwa ukhonile kuba nokho mineke ngidawuthi ababoshwe labo thishela laba ngoba bacekele phasi lesithundi sebutishela ungayela kanjani into le njengalena ukuthi ungithishela uyonekho ngumuntu lo waphuma ngeassembly esikolweni akunokho 54000 no ababoshwe labo thishela bahlamba la 13 batali ukuthi singasabethembi ukuthi labantu abethu babafundisa into lephilako bese ingwenyama yona ibulala lo sabelo mncina ngoba uyihero imbulale imendele umeluleki ngoba siyabadzinga abantu abahlakanipheka so lo umuntu otakhona nje kushaya ibalo ayenge abantu labafundzile abengafunza athi lengisele masheti